Arusuz ba, ayavlı Tahir Sizdin kelatırgan tuğan günün kutlu olsun. Macastanдағы Kuman Noğaylardan sizge üyken salam. Kuman Noğaylar Köten Han'ın zamanında Noğay elden ayrılsa da bizim tamırımız bir. Kızganışka Macastanдағы Kuman Noğaylardan ata baba tili mutulgan. Ama siz Noğayda tınbay kulluk etip 13. ömürden beri ağızdan ağızga köşken yıllarda halk yaratушылығын yiyip yürgensiz. Sağlay Noğay eline üyken kulluk ettiniz. Ozup ketken yıravlardın sözlerin saklap, bizim mutulgan, kağıtka түспеген tarihimizde açıp verdiniz. 10 yıl aldığında men birinci kere Noğayga kelgenimde kömek etip uzaktan kelgen yuğunuzday kabul ettiniz. Sizdin Kara Noğayda yığan edige yırыңызды da Angliz tiline köşürüp шығармаға әзірледім. Ал айтса, юқта шығаяқ. Сіздің көмегіңізді, яқшылығыңызды қашанда ұмытпаймыз. Сізге шын жүректен саулық, нәсіп, ұзақ яшау яраймыз. Бұйыл юбилейіңізге барып болмағанымызға өкіндік. Ama sizben küresek күн болсын, Köten Han'ның toprak болған елінен, Macastan'dan üyken salam. Sağlıkla kalınız, ininiz Davut.